Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ulat ka jela usatya pal maling, ulakular banyak keren bat kasorkar pedeng, bahkan pelat no ya kapisa ke baga jela Meghalaya, kadai banyo nakapenta ka jingdon kam kinong hikai school SSE. Ulat ulaay kani ka jingkular, hadin bakinong hikai school SSE, hapok ka kenhun Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association, kilaya kendo ya mentakas ngi ka arpaway tereng unaytong arhajar arpawar. Kini kinong hikay kilapan ngaw haulat art likiman, kita kilong kajing dawa ban penkew ya katulom, kinong hikay school SSE, bad baun tuklarlem kanang baka sorkar pedeng, bad sorkar jela kin pelat no ya kapisa nakabanta katulom, kabasan banay jong kinang hikay school SSE. Habayakran bat kinong tok hubor hadin baladab ya kendo yaulan, Presiden ke Meghalaya Sarva Shikshan Abhiyan School Association, uba Aristotle Rembay, ulaya thuk bana kalyang ulan, ulaya keren bat umentri rangba, leng baka pun, baka sorkar kadai ban shim kilat ban penbet shisendan, ya kanika jinge onda uan pai natura shanong ba shalong. Ulaya thuk ru bana kalyang ulat, unyara banyak keren bat katanat platingka, bat katanat puli putih ke sorkar pedeng, halor ke jing sateng ban pelat ya kapisa, kabadai jong ke Meghalaya. Takasngi nakaliang jong i ka Meghalaya SSE School Association hadin ka jing sngap man jong ka sorkar jela halor ki atli ki mat jing dawa jongi ka banongkong ban pelaj ya katulop badangsa jengi san banai kata jong nai February and March jong ka financial year jong ka last financial year 2021-22 nang ta jong current financial year 2022-23 jong banai April, May and June. Kabaar kaba nakalian jungi dawa ban penkiu lani enhance ya ketulop jungi kinohikai SSE kumbala omentan hadin baka ngimyo kano ka respon nakaliang jong ka state government mentakas ngi ngila yolat ban ikindo i honorable governor ban pensngeu hai yakini ki artli kimat jing dawa jungi ban ngila kerpar ru i ban nakaliang jungi bahin tuklar lem pakpai de ban kane kapenta nang bangi na kalian jungi kinohikai SSE in yo ila ka jong kohok ya ka jing yakren jungi ba di honorable governor hang tuhi hakmat jungi ila phone yu honorable chief minister Conrad K Sangma but ila kli na iba ka mo na kaliang jopi ka state government pilale ka bai dei bat kani ka issue jung kini kinohikai SSE ki bala don menta hang ne capital city ban protest menta la south ni limit te nakaliang jong i honorable governor ila tha yo honorable chief minister Sir Conrad K Sangma ba Mario po shilong uday ban address no ya kane ka issue ban settle once for all kata kalong ka ka ba nakaliang jong i honorable governor ila pensngeu hangi ya ka ba ila kren ba i honorable chief minister ba ila pentip ru yang nakaliang jong i governor ba i honorable governor ba i honorable chief minister pa kalong menta imdan apo shilong idon sha po tura bat ila ong ba nunun la shai in sa one kai momentan ban ila ong yi honorable chief minister ba Mario po Shillong ila ban address ya kani issue ban settle on for hakbai de bat kani nakaliang jong honorable governor ulay to yuringi ba la shai un sale shedelhi de hakbai de bat kani ka benta mo ka ba nakaliang jong ka state government ka ong ba kasa kani ka ad hoc bat first installment tingila kerpadio honorable governor ba nakaliang jong uru un sunghaban banyak keren lem Shadelhi hapo ka Ministry of Finance berkumjur hapo Ministry of Education Government of India bahkan pelaj ploy akan kasong pisa kepada ka ad hoc but first installment na kapenta jong ka state Meghalaya. Uba Aristotle ulaong baka pisa kabadai na kabanta katulop jong usnem mangtingka arhajar arpaway arhajar arpawar ladap pelaj da kasorkar pedeng. Henry kinong hikai SSE kimyo katulop arbanay, jong upanay rempang bat leber, jong usnem arhajar arpaway arhajar arpawar. Bat menta kapisa kaba ompat pelan, kadai lay banay, uyayong jemang bat jeliw, jong uni usnem mang tingka arhajar arpawar arhajar arpawlay. Haba kali hadu lanu kinong hikai kin beteng bansyong hajaka yengkali hajan additional secretarian. Uba Aristotle ulaong banakalyang kinong hikai, kin update hadu bandawan umentri rangba shashilong bat up yakarai baka sorkar kan sashim ya kabai dai bat kata kam dai kajing keno kadai kajing sisai kaningi keren yaka last financial year kata kadai jong financial year arhajar arpuway arpuar
Tiha kepai day pat kalas financial year nakaliang jong ka central government kala de pelai lut ya ka song pisa ka bakala a ya commitment ban pelai syaka state Meghalaya TPE kata kepisa ke pelai naga government of India bat ka song pisa ke pelai art pun rutrik jong penai march jong mentau snem nakaliang jong ka state government gila apply 3 crore kepada ka additional fund kabaki hapan bon naka state kat kum ka cupping norms jong ka samagra shiksha abhiyan na mentaban siu ya klop sengi knoh ka SSA tikani kapisa baro armo bapalai naga government of India pat naga government of Meghalaya kam tap pura ken ban siu ya klop sengi baro khat ar banai ka sudah sipo banai bat ka sateng sai ni yar banai tika daw balai ba ini ar banai ka sateng kalong ba ka government of Meghalaya ka claim pelai lut yai tai additional amount badai ban siu na ka state budget ka bala kor shispa sa crore nakata ka shispa sa crore ka pelai tang 3 crore hak ar produktrik jong penaj au benai match ar jar apwar bat ka pat sa crore jin bakala pelai paro shispa sa crore ngin on face ka problems kan ka pending service jong last financial year ka tulop jong ikanom sa jong nai February March hanre ngimtip na ka daw mo Honorable Chief Minister Badon Brom Jingi Usar Konrad K Sangma who is in charge of the finance thara utip khamha nakai kadaw ba upat sa ya kene kapisa saw crore kabade ban pelai chapo education department na kabentaban siwe ko tlop jingi jong nai February March hadin ka jingi kendu jingi badulat mo nishim ba ka jingi kendu jingi badulat kalau positif handai wat la kataro ngindang syong bayang te ngindang continue ya kadharna ngin aptat adu banakaliang jong usiam unshim initiative hakapai dei bat kaneka jingdawa jong